nego ovako je ozbiljno. Imaš neke simptome prehlade ili nešto, kašljucaš? Da. Da, bio sam u Italiji. Bio si u Italiji, di? U Milanu. Karantena. Najbolje da se zatvorimo ovdje napravimo neku karantenu ovdje u Kotaču. 14 dana. 14 dana Mediterana. Ja, može. Znaš šta, čuo sam da testiraju ljudi u Puli na taj virus. Baš sam se pitao, kao da smo mi rupčina, neće nas ni virus. Kad ipak ima nade. Nade, a sad nama dolaze 2 volontera. 2 volontera iz Italije dolaze. Iz Italije? No, nema. Ajde. Da ima nade ko točno hoćeš. Je podne? Jel podne? Točno. Točno je podne. Pozdrav svim gledateljima Kotač Newsa. Evo nas u 3. izdanju, 3.3., dakle utorak 3.3., 3. izdanje Kotač Newsa. Što ćemo danas slušati i gledati u Kotač Newsu? Imamo gosta, to je Branimir Sljepša iz Brada s Radio Rojca, s kojim ćemo malo porazgovarati. Naime, u nedjelju 8. ožujka bilježi nego Radio Rojc bilježi 2 godine djelovanja. Najavit ćemo programe u Kotaču, imamo i 2 nova vinilna izdanja, najavit ćemo i programe u gradu Puli koji se održavaju ovih dana. Evo dakle Kotač News, 3. izdanje, u utorak 3.3. Krećemo od našeg gosta, a to je Branimir Sljepša iz Brada, daj jedan fire. Dobar dan. Kako si, Brada? Super. Nemaš simptome, znači, sve okej. Šta kašelj i to? Ne. Imao sam prošli tjedan. Jesi? Kao okej sve. Bravo, ti si tak se čuva, tak si jaki je. Ok, Brada, nedjelja 8.3., 2 godine Radio Rojca, šta, već 2 godine? Da, ko bi rekao, Kako vrijeme leti. Da. A počeli smo, ako se sjećaš, još i malo ranije, kad smo sve to testirali, bio je kraj 2017. On je radio na ledu 48-satni maraton i nakon toga se ta iskra zapalila i 8.3.2018. smo startali sa redovnim programom i od onda se ne gasimo. Odlično. Osim u nekim iznimnim slučajevima kad nema struje i to. A dobro, to su rijetki dobro, trenuci. Evo, 2 godine nekih 730 dana je iza Radio Rojca emitiranja, otprilike. Puno puta sam čuo kako ljudi u Puli govore, kako slušaju Rojci, odlična glazba, odlična spika. Kako ti gledaš te 2 godine Radio Rojca, da se sublimira i to 2-godišnje djelovanje, da li si zadovoljan? A gle, imaš kao kad smo startali su bilo razmišljali, imaš 2 mogućnosti. Da li startati, krenuti od nule pa se razvijati u hodu ili ćemo čekati idealne uvjete. Vjerojatno smo čekali idealne uvjete, ne bi nikad ni bilo Radio Rojca, tako da u hodu ga razvijamo. Meni iznenadilo iskreno, znaš da smo dugo ja i ti radili po tim radijima. Bilo me strah koliko će se ljudi, recimo, sve to uključiti, ali već i nakon onog radija na ledu i sada nakon 2 godine, mogu reći da ima jako puno ljudi koji su zainteresirani, koji promišljaju o radiju, koji bi radili na radiju i stvarali nekakav program, tako da mislim da to sve ima smisla. Sigurno da on može biti programski puno bolji i sigurno smo se ove 2 godine više bavili i tom tehnikom i ne znam, ja sam barem naučio jako puno o zakonima, tehnici, emitiranju, FM, streamanju, ovom, što prije nisam znao. Tako da, jako puno emisija, programa, mislim da je muzika dobra, mislim da smo u eter, jer imamo i taj eter skoro od početka, tu neku privremenu dozvolu za Rojc koja dobacuje malo dalje, pa se čuje u gradu, mislim da smo dali nešto što u Puli se nikad nije moglo slušati. Za one neupućene, dakle, Radio Rojc se može slušati na live streamu, dakle, preko adrese radiorojc.eu, a i naravno na frekvenciji 89,7 u gradu Puli. Pa to je frekvencija privremena koja ide za Rojc, ali Pula kakva je, nije baš velika, ona pokriva i dobar dio Pule, čuje se. Negdje bolje, negdje slabije, ali oni koji nas ne mogu čuti na FM-u mogu uvijek preko streama. Da, danas je sve na netu, pa jel? Pa da, to je, kažu, i budućnost radija.
budućnost radija je taj internet. Mislim, danas realno možeš ne znam, ja u zadnje vrijeme kad negdje putujem, slušam Radio Rojca. Gdje god da idem. Da, Radio Rojca. Tako da nema problema. Kontroliram da li svira. Dobro, reci mi, da li znaš otprilike nekakav broj ljudi koji tijekom ove 2 godine radio, surađivao, znači ovi ljudi koji su kreirali program, emisije, vanjskih suradnika? Da li sam prije, gledaj, ne bi spominjao imena, jer sigurno ću nekog zaboraviti, ali jako puno ljudi se uključilo, po meni je to preko 50 ljudi. Možda sam i malu brojku rekao, jer ima oni koji sudjeluju u stvaranju 60 programa, 60. Stvaranju programa ima oni koji nas podržavaju pa pomažu na razne druge načine ili nešto doniraju, pomognu na, ne znam, nekom idejom, novcem, nečim. Tako da je jako puno ljudi uključeno. Ne znam, neki dan sam vidio na Mixcloudu da smo, gdje objavljujemo sve do 8. marta, da smo skoro došli do 700-tinjak ovih tonova koje smo objavili. To su većinom emisije, nekakvi razgovori. Prošlo je jako puno gosti sa imenom i prezimenom, otvarali smo neke zanimljive teme. Ono što je meni kao nekom uredniku želja da to malo i podebljamo. Navodnicima. Pa slažem se s to, da. Radio je, mislim, danas može svako puštati muziku ko što i vidimo. Da. Najlakše je isprogramirati playlistu, puknuti je, ubaciti džinglove, reklame. Međutim, radio su govorne emisije, radio je pa radio bi treba biti nešto više od toga, da. Iako mislim da je s ovom muzikom za koju je, dobro, nije samo on, ali većinom je zaslužen Igor Dražić, imamo tu jednu specifičnost gdje se širimo i van Pule. Znači, nas jako puno imamo taj feedback, jako puno ljudi nas sluša i van Pule i kako možeš s tim streamom danas doći gdje god hoćeš. Ta slušanost je nekih sada već 30-ak zemalja. Dosta dobro, da. Kako vidiš ti, brada, budućnost Radio Rojca? Dakle, kako bi radio trebao djelovati? Evo, u budućnosti. Vidjeli smo da se situacija u Suru donekle smirila, sredila, ide se dalje s novim ljudima. Da, pa kako vidim u budućnosti? Pa htio bi da se mislim da Rojc kao zgrada zaslužuje jedan medij. Mislim da je radio savršen medij za Rojc, bolji od televizije, bilo čega drugog. Htio bi da se profesionalizira u svakom pogledu. Koliko će za to trebati vremena, ne znam. Da dobije službenu koncesiju za početak za grad Pula, a onda ćemo vidjeti šta je i kako dalje. Osmisliti modele financiranja, jer ipak ovo čemu sad pričamo je sve izvolontirano. I bez neke profesionalizacije ne možemo niti razmišljati o nekakvom programu, ono što smo pričali, govornom. Jer govorni program traži vrijeme, pripremu, iskustvo, znanje i puno toga. Tako da moramo vidjeti prije svega financije i vidjeti koje su te tehničke mogućnosti da ipak dobijemo pravu koncesiju. Da. Dobro, kako radio stoji s tehničke strane? Znači, sjećamo se one akcije benefita za Mixpult, pa sad je Mixpult ok. Ne, sad s tehničke strane mislim da smo za emitiranje programa super. Imamo sve što treba. Odašiljač imamo kakav imamo i on je za ove potrebe koje su nam sada dovoljan, znači za ovu privremenu frekvenciju. Ako bi išli na nešto dalje i šire i više, onda tu se moramo prije svega razvijati, to jest kupiti puno bolju opremu, izmjestiti se van Rojca. I ono što je, recimo, problem i na čemu trebamo raditi u daljnjem periodu je i napraviti pravi taj studio. Sad smo okupirali jedan dio dnevnog boravka i nismo izolirani. Tako da još uvijek dok ide program se čuje i kako neko nešto kaže, otvaraju se neka vrata i to može nekad biti fora, ali nekad baš i nije. Šta je po tebi? Po čemu se Radio Rojc razlikuje od ostalih radio postaja u Puli? Pa prije svega po glazbi, a i temama o kojima se priča. Mislim, nema cenzure i to, jel? Pa nema cenzure.
Vratili ste džinglove, alternativne glazbe. Kako? Džinglove? Pa nema ih na Radio Puli, nema ih na Maestralu. Pa dobro, da. A danas ti radi više manje formatirani, onda ima neku određenu količinu glazbe i teško može doživjeti neko iznenađenje glazbi, tako da u ovom redovnom programu mislim da je to najviše što ljudi vole. Iako sigurno postoji dobar dio ljudi koji ne voli da ga se iznenadi glazbu, nego želi slušati dalje one stvari koje znaju. Pa ne, meni je osnovni problem na koji, dobro, ajde, pošto se bavim radijom već dosta godina, pa sam dobro upoznat sa svim tim radiostanicama ili ti postajama. Meni je problem što na koji god, da, krugovalna postaja. Na koji god radio prebacim, znam točno što ću čuti. A na Radio Rojcu to nije baš tako. Možete da iznenaditi ugodno, možete nekad i neugodno, da. Mislim da imamo sjajne glazbene emisije. Ovo je drugačije, što možda drugi isto radi i nemaju. Sigurno. I sigurno da tu još imaš uvijek prostora, nismo pokrili sve glazbene žanrove i stilove i mislim da postoje ljudi koji bi to mogli raditi. Ali kad želiš uzeti neku emisiju, onda je to i obaveza. Mislim, znaš i sam, kad smo mi radili i Revi na ledu, to je nekad je to baš moramo odraditi jer taj je termin i to trebaš napraviti jer si to tako obećao. Tako da, ne znam što je bilo pitanje, zaboravio sam. Pitanje. Dobro, brada. Dakle, nedjelja 8. ožujka pripremio se jedan program povodom obilježavanja 2 godine Radio Rojca. Da. Možeš nam nešto najaviti, pozvati ljude? Pa, dakle, nedjelja je 8. mart, nekako i kad smo dogovarali kad bi krenuli, odlučili smo se za taj 8. mart da krenemo. Mogli smo možda i za Valentinovo, ali puno toga je startalo na Valentinovo, pa nismo htjeli. Netko paše uz dan žena. Da. 8. marta je jedan praznik koji i treba obilježavati, i inače bez obzira da li to početak Radio Rojca ili ne. Čekaj da ti pitam, misliš ti da li žene vladaju svijetom? Ne, sigurno. Ne. Jer bi ovaj svijet bio drugačiji i nadam se bolji. Da, za 8. mart, prošle godine smo isto napravili jedan poseban program, ove godine također, dolaze nam neki dragi ljudi, gosti, da sve to, kako se kaže, pomognu tom obilježavanju, da to izgleda još bolje i ljepše. Program naravno baziramo i moći će se slušati taj program koji spremamo cijelo vrijeme u eteru, ali želimo i da ljudi dođu u dnevni boravak, tamo gdje smo instalirani i da se druže s nama. I za to smo pripremili u podne cijeli program će ići od 9 ujutro do 23, to je plan. Biće posebno izdanje ovih naših emisija koje inače idu, sve ćemo to, sad još uvijek slažemo program pa ćemo objaviti, imat ćemo nekakve javljanja, ali ono što je posebno, imat ćemo 2 koncerta u dnevnom boravku koje će ići u eter, ali evo zovem ljude i da prođu i da dođu uživo to slušati, budu dio toga. U podne Pulski zbor Praksa će održati koncert, a navečer u 19 sati dolazi nam naš friend iz Ljubljane, Damir Avdić, radikalno šik, dost. Ima novi album i sigurno će napraviti jedan koncert samo kako on to može. Dakle, možete ga doći gledati uživo u dnevni boravak, a možete ga slušati na streamu i u eteru Radio Rojca. Dakle, da rezimiramo, dakle, točno u podne Praksa ima nastup, a u 19 sati Damir Avdić live. Tako je, a mi smo tamo u 9 ulaz i besplatan na sve. Stavit ćemo jednu kutiju pa donirajte, pomognite koliko možete i ako možete, ako ne možete nemojte, samo dođite. A mi smo dakle od 9 tamo do 23, ide program u eteru, kuhat će se nešto, a Vuše Druganče, on će kuhat, pa standardna, ratnička priča. Gravče. A? Gravče neko. Pa neko, nešto na žlicu. Gle, ako nema niš za jest, onda mislim kako je to fashion. Pa naravno, da. Tako da, mislim, očekujem da bude neka klopa, jer pa znam, iće i piće, ide u sve te fashion.
Dobro, brada, ajde neku priča poruku, se. imaš neku poruku za Imaš gledatelje poruku. Kotač Newsa? Ispred Radio Rojca. Kako one misice kažu na onim... Mislite? Kad nam poruku, kako kaže? Želim da u svijetu bude mir, Evo. da su svi sretni, zadovoljni i da koronavirus, da ga ne bude. Da ga ne bude. Što prije. Eto, slažem se, to je ta poruka. Dobro, brada. Ne znam, nešto, ljudi slušaju radio, da, evo, to je prije svega. Slušajte Ne moraju radio. samo Radio Rojc, tražite nešto malo više od radija, ne bude... Dobro, ne nešto bude ove stvarno. mlađe populacije danas, ok, mi starčići, ono smo navikli na radio i volimo i odrastali smo uz radio kao mediji, međutim danas ovi mlađi nisu baš ono, kako da njih preučemo A slušati gle, radio? Eko bi se iznenadio ono kako mi dobijamo taj feedback na radiju, znači ljudi nešto kažu, su slušali program, jako puno mladih ljudi sluša, otvorili smo im upravo s tom muzikom neke nove vidike i slušaju, jer nam još ne piše koja stvar svira, onda slušaju to uz Shazam, a on pokaže ono koje pjesme. Iako ima i situacije, stižu nam mailovi kad neke pjesme, naročito s pulske scene, recimo alternativnije, pišu ljudi, koja je ono pjesma, pa napišu tekst i to ni Shazam ne prepoznaje. To je jedna od onih stvari koje mislim uvesti u budućnosti, to je da piše koja je pjesma, i eventualno koja je svirala i koja će svirati, to internet danas nudi. Internet je sve. Sve. Dobro, brada, znaš šta, vrlo smo ti zahvalni na današnjem gostovanju. A ćemo mi napraviti neku emisiju? Trećem Kotač Newsu, šta ćemo raditi nešto? Pa da, to Revija se na moramo Bledu. dogovoriti, ćemo ovako uživo pred pučanstvom dogovoriti. U nedjelju? U nedjelju, da. Pa definitivno hoćemo. Gledaj, bogat je vikend u Kotaču, poslije ću najaviti programe, a nedjelja nam dolazi ono samo kao, kako se kaže, Šlag. šlag, a to je 2 godine Radio Rojca. Naravno da ću participirati, pa znam da ću doći. Ok, dogovorit ćemo se u hodu. Obezvjedini, molim te, da imam... Šta, krevet? Ne, sokići i taj sokići, dio. dobro. I da mogu nešto čvaknuti. Naravno. To. Ok, brada, hvala ti, vidimo se u nedjelju. Hvala tebi, vama svima. Na proslavi 2 godine Radio Rojca, slušajte Radio Rojc, najbolji radio u gradu Puli. A sad ja mogu ići. Ili čak, Ili čak. slobodan si. Zdravo. Zdravo. Evo, dakle, bio je to naš gost, Branimir Slevčević Brada, legendarni pulski organizator, radiovoditelj i pokretač Radio Rojca. Čuli ste sve, dakle, svi ste pozvani u nedjelju, u Rojc, dakle, program na Radio Rojcu ide cijelo vrijeme, a 2 nastupa su, dakle, zbor praksa točno u podne i u 19 sati Damir Avdić live. Idemo dalje, dakle, u današnjem Kotač Newsu najavit ću i programe koji se ovog vikenda održavaju u Kotaču. U petak imamo jedan fantastičan koncert, naime u Kotač se vraća Vic Ruggiero. Vic Ruggiero je frontman američke grupe Slackers, koja je 8.11.2018. u Kotaču održala jedan fantastičan koncert, a snimku cijelog tog koncerta možete i pogledati, dakle, na Kotaču na YouTube-u, na Klub Kotač kanalu. Dakle, cijeli koncert možete tamo pogledati, a Vic Ruggiero se ovom prilikom vraća sa svojom partnericom Lorraine Napier kako bi predstavili svoj solo projekt. Dakle, bit će to jedan koncert, dakle, prepun, odnosno ono čime se Vic i Lorraine bave je Amerikana, blues, pustinja, dakle, jedan sasvim poseban koncert u Kotaču. Karte u preprodaje možete nabaviti u Kotaču i požurite jer broj ulaznica je limitiran za ovaj koncert. Dakle, petak u Kotaču, koncert 270 stupnjeva, dakle 270 stupnjeva je naš serijal koncerata u koji ulazi i ovaj Vic Ruggiero i Lorraine Napier u petak 6.3. u Kotaču, a u 7.3. imamo jedan partij elektroničke glazbe, naime naš prijatelj Kotača, Sandro Steklik, već tradicionalno slavi svoj rođendan u Kotaču. I ove subote, dakle, okupuje svoj tim prijatelja i suradnika, tako da će uz njega nastupiti i njegova partnerica Beatrice, tu su i Adu, Tomo Indermulen i Driver. Dakle, evo, petak i subota u Kotaču, petak Vic Ruggiero, Lorraine Napier, subota Sandro Steklik, Birthday. Prije nego što krenemo na programe koji se održavaju u gradu ovih dana, predstavit ću vam 2 nova vinilna izdanja.
Evo prvoga, to je split album njemačke grupe Defenders of the Universe i novosadske grupe Atheist Rap, koja je gostovala u Kotaču, dakle u decembru, u sklopu Sisplash Platforme 13, zajedno s grupama Fuck of Bolan i tako dalje, da ne idem dalje. Ovo je jedna sasvim posebna ploča, sad ću vam, pošto nisam uspio točno zapamtiti, reći dakle o čemu se točno radi. Dakle, Split LP, na albumu se nalazi 7 novih pjesama Defendersa i 6 novih pjesama Ateista. Na ovom jedinstvenom izdanju svaki bend je obradio na svom jeziku po jednu pjesmu iz ranijeg opusa drugog benda. Vrlo zanimljivo, album je izašao na izdavačkoj kući SN Rex iz Stuttgarta. Drugo izdanje koje bih najavio i iznimno pohvalio je prvi album pulskog zagrebačkog benda Nemanja. Naime, riječ je o ljudima koji potiču, odnosno djeluju u bendovima Nikol, Luka i Vedran, Porto Morto i još nekim. Dakle, ovaj album Tarot Funk, prvi album grupe Nemanja, je po meni jako dobra ploča, jako dobra ploča. Dakle, jedan modern retro zvuk, tako bi ga nazvao. U svakom slučaju velika preporuka za band Nemanju i ako budete imali priliku negdje pogledati u susjedstvu, nemojte to nikako propustiti. Što se događa u našem gradu još ovih dana, izdvojit ću par evenata, dakle, standardno u Mimozi, već sutra srijeda, jazz srijedom u Mimozi, uz renomirane pulske fusion glazbenike, a naravno na zadnjem jazz sessionu, a tako će biti pretpostavljeno u budućnosti, i Kotač se pridružio tome sa svojim Kotač reportom, dakle i snimku zadnjeg jazza možete poslušati na Kotačevom podcastu, gdje su audio snimke svih naših i intervjua, i Kotač newsa, i koncerata, a u budućnosti će to biti i puno bogatije, dakle, apsolutno Kotačev podcast, nešto što ne smijete propustiti. Jazz je također u Čirkolu u petak 6.3. Vraćamo se u Mimozu, 7.3. je koncert pulske grupe The Low Kicks, koja će obrađivati pjesme legendarne engleske grupe Joy Division, a u Čirkovu 7.3. Gruvoteka, zabava povodom Dana žena, uz Matiju Funkovića i Jinxi Grusa, koji su rezidenti Gruvoteke. Ovaj put će se u Gruvoteci pojaviti i moja malenkost, koja će puštati i funk soul sa vinila i tako obilježiti dakle, Dan žena na jedan pravi način. Evo, dakle, gledali ste i slušali Kotač News, treće izdanje. Naravno, vidimo se svi sljedećeg utorka, točno u podne, u 4. izdanju Kotač Newsa, a kao što rekoh, audio ovog Kotač Newsa možete poslušati i na Kotačevom podcastu. Hvala svima i vidimo se u Kotaču. Muzika, maestro.